kuma dhibba lamaa shantamman nagahuu qabu ol yoo naa kanne irratti invest yoo godhuudhaaf taate malee siistama baankii taaniitiin addaa yoo fide siistama baankii ta'uu hin danda'u beeka. Tanuma qabadha. Biyya alaatti mana irra guddaan namaa baankii tanarraa nuti liqiin fudhannuu jaa. Maaliif hin fudhanne? Maal ta'uuf? Waan isaan irra walii galan lamaa baay'ifnee fi idaane tanaan taanaan fudhachuu danda'a. Yoo ammoo kanaa ol hin fudhadhu je'e ragaa haa nutti fidu. Ribaadha jechuun maal jechuudha? Akkamitti haraam ta'a? Maaltu haraam isa godha? Wanni nuti dubbannu yeroo hunda Qur'aanaa fi hadiisa waan ta'eef jecha ragaa kanaatu haraam isa godha. Ribaa nyaatina dura ribaa jechuun maal jechuudha? Dhala. Yeroo hunda baankiin dhalarraa qulqullooyte addunyaa tana gubbaa inuma hin jirtu. Dhalti gati yeroo akkaataa qabdi si galee akkaataa Dr. Nuruddin betul berbanding saja. Ya, wanni sheekni jee sanirratti wanni ida'u barbaadu baankiin addunyaalee jirtu martinuu waggaa banamtu heeraa fi seera san eeggattee banti. So ribaa alaa waa takka waggaa jaan, there's a question. Baankiin mana guddaa san jaaree waa tirfii malee akkama mallaqa sii kanneen mana bitadhuuti waggaa waa takka malee mallaqa naa deebisii waggaa jiru zaate red flag ni kijibani. Waan adda godhu baankiin islaama maal investmentiin isaan godhan haram irratti injiru jechuudha. Like for example farshoo irratti kilaba irratti waan adda addaa waan rabbii dhoowwa irratti maallaqa isaanii san irratti investing godhan malee baankii kaan irraa waan isaan adda godhu injiru. Employee hire gootee mana guddaa san qabattee rabbii jechaaf waa takka wanummaan baankiin bar itti jiraattu interest sanirraa waa dhibba sii kannite waan sii kannite sanirraa interest waan dhaluu saniitu benefitiin isaanii sanii malee wanni biraan jiru. So saniif irreeduun namni keenya baankiin kun qulqulluudha waa hundarraa waggaa jaan xiqqashoo laaluu qaba. Maaliif ulaagaa Ameerikaa keessa baankii banuuf ulaagaalee guutamu hunda guuttee banta. San ta'uuf wanni clear si godhu hin jiru jechuu kiyyaaf bakka kanatti. Kabiraa Sheikh Hamza wanni nan hin jiru for example investment banking kun ati 200 ni kannita itti dalaganii wanni itti dalagan in beeyneef san nuti amma rakkoon teenya maallaqatti kanna baankiin fudhatee itti dalagee hammana sii kanna waggaa nunjaa maallaqa san eessatti invest godhan hin beenu. Rakkoon bakka sanidha moo bakka biraati? Beekuu dhabuun dhabiinsa keenya. laal fuuteetitti na biraa isa maallaqa keenya kana fuuteeti sagaleen tiyyan jirtu jarana ummanni sagalee jechuun jiran jirtu sagaleen tiyya. Ni jirti baddee turte. Deebitee miirraan isinii deebi'ayyee. Wanni Dr. Nuruddin jee dhugaadha. Baankiin hundinuu waa barbaada teessi. Manni guddaan san bilaashitti hin jaaramu. Qabeenyi dilli san bilaashitti tika godhanii akkasittiin eegan yoo maallaqa irraa harkatan malee. Tanaaf akkaataa itti harkatanii wal dhaba. Gariin lakkoofsa nuti jenne kanaa ol fayyadamee kanaa gadsi fayyadamee maallaqa sirraa harkata sarribaadha jenneen. Tagama waa'ee benefeetaa yookaanuu akkaataa itti maallaqa investi goota. Fakkeenyaaf amma
Anaa fi Dr. Nuruddin fi birraan wanga kanaatutu doolaara miliyoona takka waliif fuudhee baankii geeffata. Baankiin tun nan islaamiidha. Lafaa kaatee baankiin tun waan isaan itti godhan hin beeknu. Lafaa kaa'aniititi kaampaanii farshoo tokko itti banan. Maallaquma keenya kanaan kaampaanii farshoo bananii jechuudha. Kaampaanii farshoo kana isaan maqaa haaraya uumanii fi banan. Ammoo behind kaampaanii kana duuba wanni jiru baankii sanii beeke. Baankiin sana ammoo maallaqa keenya waan kana gootee beeke. Nuti waan kanarraa quba qabnaa quban qabnu. Waa takka irraa quban qabnu. Waan beeyturraa rabbiin si gaafata yeroo hunda beekaa. Waan ati beeyne irraa rabbiin si gaafatu. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا جي يا ربي وان دنديتي تينتين نرتم في إني جاء مسلمني يروهن ده ونني كان يسنين جي في ربي وان نتم بين ننقب نتي مالك سن بانكي هانوتا وجنة خاين مالي فرشو هانوبا وجنة كان نبيخا دلي سنافيات اتقافة تمنا اتقافة تمنا وان اتقافة تمنا تكنجر سيقالي انت لا تكاتو اتي تاكسي اوفتا انت لا تكاتو منا شرموت ادي مجرا هم بيتو ادريسا سكنتيتي بكا كنا نغيسي سينجت اتي بكايسي نغيسي سينجت سان كوفا غيسو رتي دركم تمالي ايسا ديمتا اتشمال غوتا منا خنا مارج وني كنا خن وانغرتي اسلام الرايلين فكاني وجينا ما خيسا سينو جامت اللي جاني تناب وني نوتي irraa gaafatamnu waan zaahir mul'atuudha malee waan achi boodaa tokkorraa kan nuti gaafatamnu hin jiru. Rabbiin quraana keessatti dubbatee kijawu walaa taziru waaziratan wizra ukhraa jaa badii nam tokkoo namni tokko inuma hin baadhatu badii fedhu maallaqa kiyyaanaa dalagu fedhu jinni isaatiin dalagu san anaa fi ati harka keessaatti hin qabnu ammoo niyyaa teenya keessatti wanni nuuf bareedaa خانو فيدو خانو غاري خغرتي قلبين تني زيكتي نجتو بانكي لچو ايغا دلي جراته ايغا فايدان جراته تينيا تا اسلاماتون مسجدا في وان ببريد درت انفستيغوتي اچمنو هاتا ودا فلنا انا تشين فلدما سيغالي مالف جنان هم بيخو يوم انا شرموت اتبنا مالتين بيخا بانكي تان كاي ملينا خينيسان تنافو بانكي اسلاما سان كينيه Bankin Islama sa yofete madrasa Islama ti bante chirra benefeta isi arkatusan nu arkachisun maybe qalbi teenyaaf gammachuu qaba. Achirra ajiri arkanna yookaanu waa arka dili arkanna miti. Sigale wanni nuti zahiritti quba qabnu tan nuti zahiri balleeysinerraa rabbi nu gaafata malee waan nuti zahiritti quban qabnerraa rabbi nu gaafatu Dr. Nuruddin kiyya akkasitti naaf fudhadhaa. Namatu got profit sharing if interest rate in yes is different. Profit sharing mallaka wali fidde wali dalaide one profit argatan san sharing fudata interest rate mo ni dala malle ni sun jechuudha kum dibbasi kanne 2% 10% sirra khafudan sun interest ja namafu wahi barrise gaditti adda basu fi there is a difference between profit sharing and interest rate. Profit sharing maallaqa keetinitti lagama sheeringi profitii dhufeessan sheer gootaa jechuudha amatatti kaan immoo maallaqa dhala intarastii kadhaluu jechuudha galatooma. Okay, itu tak galatooma dha. Mee Hamza anillee wanni bakka sanatti addana baafachuu barbaade. Baankiin Islaamaa tajaajiltu tanaa fi baankiin amma silaa baankummaan biyya keessaa ta mootummaatis tahee ta baankiin dhuunfaadhaa ta nam muslim taate tun jechuudha. Nan islaamiin baankii tajaajiltuun garaagarummaan isaanii hoo amma asirratti akka reefuutan ibsan kan itti hanga sunda waan garaagarummaa qabu jiru lameenuu ammaan tana sheerii kanaatu garaagarummaa qabamu achirratti moo waan isaan itti dalaganii kanaatu garaagarummaa qabamu amma lameenuu erga gara ribaati ammaan tana akka argaa jirutti lameenuu yoo ribaatuun qabaatte ta islaamatti sunuma qabdiidha yoo ta islaamaan qabaanne tuunis hin qabduudha akkasiimi akkan waddetti akkas wanni ammoo garaagarummaa isaanii godhee maallaqa achi jiru saniin wantoota garaagaraa investii isaan irratti godhan kana